Ek het in Augustus 2010 saam met die Swanepoel en Kalitz gesinne deur die Pannetjiesveld en die Koudom getoer, van die wildste dele van Namibië. Ons eerste oornagplek was Roy's Camp, noord van Grootfontein. Hier het ons interessante diere gehad, Mark Boorman en Hartmut Kolb, ernstige voëlkykers. See, that eye is what that tells us. The black-faced babbler. Yeah. Amazing. And you caught it with that little worm. Yeah, doing straight away. Yeah, just So what are you guys going to do now? Just do some measurements and, Yeah, and just draw do- some blood? yeah. Just give him a ring. And the idea is that you guys want to see if they potentially are different from the ones Yes, you've exactly, seen yeah. in Angola. Yeah. Dit is goed. Dit is goed. There goes the ring. And the ring, does that pretty much just have a date on it, or? Yeah, it's got a number on there, which is registered with a SAFRing in Cape Town. And so you've got to, once you send in your data, then you can see exactly where it's been ringed, who ringed it, what day, the whole lot. Alright. Hulle doen navorsing want hulle het dieselfde voeltjies in Angola gesien. Maar hulle wil nou kyk of hulle presies dieselfde is of effens anders is. Daarvandaan is ons oos deur Bushmanland tot Mtsumkwe en toe suid die Pannetjiesveld in. Die holboom is een van die mooiste krummetartbome in die area. Dit was warm die aand en ek het sommer in die boom geslaap en gelukkig nie van die tak afgerol nie. Van holboom af het ons weer noord gedraai, die Koudom in. Dit was laat winter en droog tydens ons besoek, maar ons het darm wild gesien. Paar olifante, kudus en hyenas. Ons was ongelukkig want daar was heel wat veldbrande. Behalwe vir die afgesonderheid van die Koudom, is dit die rytoestande wat dit werklik woes maak. Jy kan dit net takel met 'n 4x4 en boonop moet jy ken van sandpad ry. Daar's net 2 kampplekke in die park en beide was in swak toestand tydens ons besoek. Die konsessie is egter deur Namibia Country Lodges oorgeneem en daar behoort verbeterings te wees teen begin 2012.